meka no kore na onim dio ye o mama me no koto jabidie na sika o gifri mama me ho se meboa Kristo ofre me wa dum no musire mu onye adum no mama me go back to square one na onim se di odi si mama ne frɛ me ne se di mama ne issue egu no se di me maye mama na ansa na then time na me call Holy Ghost temple ako 45 me ho ko bom pa ya wura mu na mama ne kekan ya du se odi na tam aboa kwase ya wagini nyina nyame ni wagini sika wie no kura o so nko pa jabidie na abroche mfa na ba ko nya jabidie for any adofuna mema obibia akwaba ede eba too much GHS so ganu wahala jumedi ene braso samuya ba efeskapa ene so mede ebebesum etie for any adofo nim se mede meje se ya na se ensemwa edi se kadi kochi ekobra ma de trendy owo memo no ene ede ebebesum abidafo amawo susu timidi wadwenche etu edwa na ye nkomhya ahodo bebre ya ena aba owo memo nim se relation ye dia wo mo mbehye nkom dia fa we ne be we ne be yese wo mo behye nkom dia fa kwa kanhye ebesie ne ewu ebeba de dodo na edoso na ene dey sofo a ono nsoso wo de ne nsem bi aba betu edwa wo ye obi atese wo ba bonten na obebe kasa na so wo de ne prophecy ba bonten a ye osusu anase Ghana fo hu ne se ebem entini yenji endi eye prophet Odro JB Brandon dodo na nim ne se Eagle prophet na ene dey die nensem a wode atu edwakwa de busuafo esewoni ensese ye ka ede to hu se bridge kese pam ene eba besi ewo eye omanga nem no ene oteki to eye ni social media handles ene ode to wona busuama making kind emfa emamo say there is going to be a couple of shocking news that can not be handled. The crying will be why so soon? Why did you do this to us? What we do not want to hear will be heard. What we do not want to see will be seen. What happened? People will ask with uncontrollable tears in their eyes. One will commit suicide, but it will be associated with assassination, into brackets, gunshot. 2020 has finally broken into the nation and has taken away one person from the entertainment industry holding ambassadorial position, and one is a prominent political leader. Father, if possible, let this dark cloud pass us. Hold our tears by intervening in this calamity coming upon Ghana. We any someone wodi etu edwa no dey same way etu edwa we na akwakwa ye hu because ye papa ya na say osofo yi mo be kai a wo hyenkom bi e de fa ye patapa ho ma say ye be poison ho kon ba ma esi ye nti na ebinum say ye njindi ana say ma ye njindi na ebusiafo ensem no de emu chemu dodo na wo me twa ho me ba me de be ba beso fitani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro ena maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe ama de hye me sanso emamo akwaba sunku ebiem me mako a eso ya sen ema ye de edwumade yi ebebe somo Mama Juliet Ventures Ebano and Chelsea cooking utensils so per blender per stove per day hwehwe Mama Juliet echa kwan ewo eye Abekan La Paz na wo dem wo kitchen esiesie no wontimi emfa ne nyina emfa ma say ye wo dem ana say wo office nso na wo pese wo mpani o ma bi mfansisi won mo o wa kade ne nyina ewo won betimi afa ne number ewo screen no eso na enkomotwitwi bi a woni no atwe na say delivery pa wa ye ede ama ewo baby bia wo ebiem nso neat roofing said wo mudin ene wo mo honam etie eno no eye dan so ebo ene wo mudi wo mu eduma roofing papa wo de bebo dan so ama wo dan no nso so ate apo SCP esitama ya ka se abrante ya na baba we wa bobra nso to ewe ebo wo chance de eso empire de hwehwe neat roofing wo mecha kwan no mudi se eduma no emfa emam Winners Aluminium Limited wo aluminium works wo glass work bia wo hwehwe se wo mo enye
enfama e wo fie eye wo office eye wo adwuma mu ehe wabobo eye container bi wo mantwa ba bi a wo pe eye glasswork bi say enkoso enfa emam na ntimi mfa ne o ma bi ensihye na ntwetwe customers in bradia ene hwehwe Winners Aluminium wo mo echi akwa betimi afọ mo number no na no ma twetwe enkomo na wo glasswork bia no ye ede ama na ebusiafo ene den me guest Prophet Bernard Esiam Asafowoda no Holy Ghost and Fire Prayer Ministry na ene de ye ni no twetwe enkomo enti kan ye hoen said enkomo no be ko no wadwenche fa ho efutu bi na bibi na wonte ase a odi atu edwane akenkan so ede ama odi for me mo akwaba you so Baba Ska bibi abokodi you start that woman the more than ye de radiasi odi for said prophet onu susu ye odi for de se mo de mu nyina mu hu ade ba kunti Prophet Odro JB Randolph adodo na nim say Eagle Prophet odi ne nsem aba betu ijo hu ne say etitrum penifo bi be butu wo man mu ebi be ye gunshot ebi nsusu be ye suicidal ne de ekeka ho hu ne say ebe ya nkanya kopon krampo nye den empengu free wo man yi eso ne nsem odi tu de na betimi aka fa ho Baba Ska ma mentena si unsa metena si na dem nsem ba ya mitimi mu ma menchia motifo mo hwe free amano ne ekirikyiri ne benche ni timamufo nyina Kristo asumdwe enye modie Baba Ska sadifo a wabo ne din wo maami bia owa amano ne azan bi odi ye sa maami no ho meka no kore na onim dio ye o maami no koto jabidie na sika o gifri maami no ho se meboa Kristo ofre mi wa dum ne musire mu onye adum no ma me go back to square one na onim said you this see maami ne frɛ mi ne said the maami ne issue egu no said the me my maami na ansa na den time na me call Holy Ghost temple akọ 45 me ho ko bom pa ya wura mu na maami ne kekan ya do say odi na tam aboa kwase wa gini nyina nyame ni waji ni sika wie no kura o so nko pa jabidie na abroche mfa na ba ko nya jabidie na me mpese me ko to help the pictures in the ho nyoma ko me phone so copy bi kura to me my laptop so but who say yeah maybe I never believe those guys who say say wo okode aniwa sa okode na da na so wo de keke picture keke but the real we na kasa who say odifo bia no okanya me asem so what you say and I'm being mu tifo ye wo the two side your darkness and the kingdom of light because you are a spiritual entity so what you say I didn't pee or whom will be a hunaka but ba ku ye boni na ba ku ye papa so what you say obaba ma making can quotation be clarify we nyina Ezekiel chapter 13 verse 1 about Tifiasem or see a default trofo no atimusem a default trofo mo nsem or say radia samba menchen se onipa ba se Israel for adifo wa shen kom no nkom na ka kire wona wo fi wona ra chirim e shen kom no se muntie radia sem se asafo Israel nyankopon asieni wonue adifo nkwasiafo a wonni won honhom so e kire na won hu ne hwe no ote ma men san ko be kina me ntia ho ne biu o se onipa ba se Israel adifo a o shen kom no nkom na ka kire wona wo fi wona chirim e shen kom no se muntie radia sem se radia nyankopon sie ni wonue adifo nkwasiafo a wodi won honhom a kire na won hu hwe no Israel wadifo ya se ekurufo mu nsakraman mumfuru nkogya no ntokurum na monye Israel fi ho ban se mubegina akono Awurade asafo da no ehudie ne atoro nkom se na won ka se Awurade asemnie no ehunu enso na Awurade nsoma wo na nso otwan se asam ne bebam ama wo ate so wo ma bo mutirimu ka na ma twen se bebam unsa mimini madifo bi a me no man sa man kasa bo muti because of a community wo mo se nkom na maame no nso yi ni musika ma wo na oyi ni musika de ma o megina ade ne eye me ya because se wo sha nkom na se mfiri ade yi sika de peso no wa eno me ne ye dia peso ama wo
entu de saa de no to bibia na so de bibia enu mi be fra wontoma Okay. Obaba sika ati ase enu ne radical Deuteronomy chapter 18 verse number 15 eba say odifo be se nkom ewe rade di na asem na mamu sa difo no bewu na esanse enkom se boni nti no mo yefu nti no o mo se nkontro e di apa o man no ho mfaso odifo bi o ye emergency bi amfiri nyame Okay. so ati ase ye kan emergency a Bible say ade bi emergency a odifo ko on say yi atade Okay. red and black and red na on na so dem no mo mpai odifo be no so ayi we bi pe And they say emergency yes wo ba be hu no open ntem. Debi. Ebia, ade na mini wa ayi usko. When you need to account some problem na ye more. Bible says di for Joel chapter 1 verse number 12 to 13. Or says di for mo na yintumam na asafo mpanimfo nyina enna yintumam. So what you say ni odi mama say di pa na Kristo ebeti. What dey when di for no nsam mo de ti o man ni. Wo yakofo obi yire we ni we akoso hotel dem we ni nsa so ba ya se ba kokura de mu ye se oba toilet ya okọ omo ko ti oba toilet no ma chi omo ata wa ngom no ma chi eye twan no a na omo ye rituals bi de gu so mo de ama no de fanta amani ato ne yam as a prophet oba peska as a prophet e de na jitu so yam fro as a prophet 50 years ago a Christian friend me na ma bi me yam adwuma No correct. ya bompa 10 years oba 10 years anti grace adumfana 10 years ansa na problem musrane ba oba peska aja enti so be friend no prophet so to be prophesier and just how you full prophet o Okay. And they say o prophesy no nche say wo ni medi ye. eno nche say wo ni medi ye Okay. Bible say nkom say sene kasa hodo Okay. so what you say obi wo a onye prophet obetimi the Bible anante ono so your prophet bi o ye kan bia the Bible e the nante tudo prophet uni kwan sa otwempena prophet uni kwan so ware mienu prophet uni kwan so oni brade prophet uni kwan so ma wiase ni ma ufum wiase ni ma Na prophet one twempena be de wa ware. Prophet ko twempena say na de na begina nyame altar ma be ka kire nyame ma ye ko prophet no ba da hotel prophet o ya kwanchire hotel are you okay me asesa nso ba ko ya kwanchire hotel na se bani mu no de genga mu how fine Untimi ma bonten so meka. Prophet ye hwe eye ne nsem a wodi atu idwa de so wi ye kwapo na wo bompa ye se Ewrade nke be ya masa eye nkata so tuntum ye a eba ye Ghana fo ye su be ye akagina mu ma ye na chese che free eye ye so denti na wonim se wo betimi abompa ye tia na de bebeto abonten. oba pesca unse ye wo major prophets and your minor prophets ye wo difo be hunaka but untimi nsa no ye wo difo wa ye wo difo so daye o ye prophet but ne die daye so nko daye bie be fa ho bia na beba mu so what you say any wo difo no so ye Bible nkyerɛkyerɛ but o ye difo do wa empire bonko a so what you say enti no o de be to abonte na da mi so onye onkuta tumidie so what you say onkuta da tumidie adomachede no aside adomachede onkonko kai ba ko na ne efre ba ko power and authority ubetima kuta no to adomachede ba uni sa tumidie no abeye den eno na ma anwumtufo bebre che so mo ya difo ma enkyere sa won se otodom no a o te se prophet but you be a friend of tumidie power and authority obetima nwade na combat or be nwanwa afichiri obema direction na o problem na akoye mo so what you say Bible say ye hu na mo hu na difo kan na mo hu na difo afiri nyame Elijah ne ba konfo say altar two different altars ye twitwa na ntwe gu so ye du so gugu homa na ntwe na nsu afoni ye si de ne jabeto na ntwe ma ja na sustain me ba so what you say ba konfo ye omu du but Elijah eye invokement no BBC ene di hu ensonsore enti difo bi ontimi nyina ma wo ha onfiri so so what you say anas ontimi nyina mompa be 5 hours Elijah bompa 7 dimensions ochichiri wiem
to be there the 7 years what ti o mu nyina ansa ne jani ko mu nkum wa ba any friend power and authority no obi o ni bi oba ba tu na ni mu ti o mi ye prophet me ye say but oni ba wu ayo manim keke no manya e no manya akonya na kwa kogina TV sunu radio so e tu o manu tu but power and authority ni there ibi ni ho prophet yen hwa de o en kan no aye edifo a sofo wo munya edi yo munya nkomhya so woni nipa no kra owo ekwanya wo befa so wo bebo eho empire ba se na esa sofo na take social media say woni nipa na ne no wo de to honum se obia nkonko kan ne kwan so ano no that platform no ne kwan so say muteki ede eye mu nkomhye ho aduma na meka society for ko ya ntete no okay so what you say me ye tete mu asafu mu but na me say no kuri bi a asafu ne person mu divert me begina altar so a we se manka no kuri bi e wa ade mu na me divert a eno me nka me na asafuna na miwo mu no me pesa me ka no kuro no tirudu a mo mpene me one time kwa do mo ka che me se me nkata me na me nyiska na me ye difo nko ade wo se me puska me so adom ne nkyere sa adom ne tie mo akohwibra ye mo kuro no onyame fi so oba pa ska ati ase enjinu fo odifo de obegina sumpie ni so anase nyame altar ne so a e wo so timi ma no kuro ne ekọ ubie bi bible ni so ati ase there are 7 types of prophets 7 types and son Elijah mo de naba and say wonye a real prophet and as a major prophet of the Bible men me yi wanim so what you say odifo bia to say evangelist odifo bia to say apostle odifo bia to say pastor and wo se sa ehuni nyina ye hu omu and upon that wa brabo a wutim wa brabo ne woni ye a wo ye so what you say and we odifo ne ye Chabra boba sabasa bi etim ye ni obi ya ko hotel me boy me body oba nso abre mu hotel ye nko fumu ma ye nko pemu ma me mfa me nsanse se ma ase me leki oba o hwe sa ni ma ni bo wu ni nti so ye prophet ye ujina prophet bi a e ye konkran brabo all the demonic entity bi a hwe e wo so wo ye transparent wo mo ye fine ye hwe akoma mo si hu se Christ etim ushimo by represent papa na wo so no but ekoye vice versa amon for be wi sa kwa onye papa no odifo ebede wo say enkom hwe ya sofo ya hye efri nyame because o say nyame buchi o kan ye bible no say ane nyame kasafa na din for so e wo say esi ebede mo so hye enkom aye doom prophecy a esi eso so ebi ya ha echire ye ba echire obetete nsem se ane ofri nyame onyese wo yese nti ebere mo se sofu we anadifo we nkomo a wa hye we efri nyame na like sentence when ebe mo hu se we nkom hye we de ye da nyame ho na efri ever direct unse me da wanu so ba pesika unse nyame ba bia wo bibi e friend discernment spirit se me ba ye se me ba be bo okro no a wo yi nyame ba kan ya Kristo ti wa kuma no a obe peke amwadwen na Holy Spirit akasa kire wo se me ba ebi asuna si obe oye konfonti gina yi so what you say o wo se discernment spirit ni adwuma obi ba nche no be di wewu na ye Kristo ni papa bia e wo se discernment spirit e ka kire wo se ni papa be du bon no si hu yi o de bo so anwa retaliate da man sansu na Bible se nkom se bi ba e difo na maka no mu bo hu na mu musa se efini Kristo o Bible mu but a different kwasiafo no koto no jambe because some ba ye bukata odifo dey this way odifo dey fununsuo odifo dey ankachi people buy us e wa so dey na members body so odifo bo ayi live band we asofo live band ma we asini yumtuni girem na enyame mba twa mo na ase o twa sansanfu anyi na koso nyame fia enkyere se omu free papa no so what you say ade bi free papa ni bi e ho te o papa ska what you say enjo mu be yi o manim say me prophet ben wa pa ya boy prophet ben wa si ni tira si ni na wo ja bibu ha ye prophet ben no minim prophet bi wa say ma de o si bi o si I see him say ma de na me ma so prophet ma say ma de o si bi
wa tete na ni ho so ati ase ena uhwe chin kakra ka do mu ko mu a nyame difo bi amfa chin kakra ka tin ko mu hwe the 12 apostles of Christ hwe free Moses so ebe pem Elijah free Elijah so Paul, Peter, Mark, Philip, Andrew mu obi en wode cross tin ko mu cross a reflection am kind I was say bi wo hunhun Kristo da so and the Bible say we are prophet of God and as a kind oba pe ska ati ba de ye no mu kire kire de odifo ba so de mo se che okuta poma what type of prophet are you odifo na o kasa no make ye discernment spirit say eno no ba ma wo hu se bia nipa we ya na de walking ye no kwe ebe de Kristo ni a wote wo no wo hu se we ye discernment spirit ne because as adwen no wutimi ebi wo ho no wutimi tintin bi ebi wo ho ma ebi ye loud ebi ye soft enti wu no se we nyame na kasa na enti sa discernment be wo de wo hu se we nyame na ne me kasa na we me imagination na ne me kasa unse Kristofo bebiri na ati akohwibere mu so ati ase enano Daniel ka se me tin ni bi na ho be fa mani so ma me hu nwi nyina sori so ati ase eko mu ana ye hunhunti so ati ase enti the evil spirit bi ti akasa Satan to be that no say a high bofo enti wanye alert ena won se Kristo bi a honhum no be kasa no e wo se uwe ho e wo se otimi tina ahoti abrabom honhum ne timi kan do se fa homa ko se okon osuye de nyame honhum na aka chem se fa homa nyame honhum be be ka se fa homa ko se okon ono Kristo no so pen kwatenten di ama enti tina se we twa won kwa na so ama honhum ne ka chem se mi ko gina highway so mi nya me hunto ko na ka amfa so honhum be no oba pesikate entu ye Kristo ne wo se udi semen spirit utina brabo kurunkurun oku obi agbo mpai obi kura untini brabo kurunkurun mpai bo eya bo afodi ma nyame so what just aba bia utimi se me bo afodi a ebe so aba mama nya nkwasiafo yi ho oba pesikate ase eni so mo bo mpai bia no a omo de mu nyina be se bambo nim eni se honhum ne kasa kire wa ba be kasa kire me eni be so afre akuya aw da bia maso o si e bi na me so me so da ese ni nyina ba ko si ba ko odifo iti say wo yonko difo ne nsem wo de abetu dwe wo so say na wo hunu esi efa wo hunu sa edi ye ni bia na ebisa like when ya sa revelation ebisa ba peska de me kan say within the realms of the spirit the dark clouds e katomanga na so me kan 100% eno nkyere say obi obeba be kase bia no na ma me kan kyere tifo difo bia ni wo kom hu wiase hu wiase ni ho say ye kase hu wiase a ye asamando emusiye unse majority of them controls are to me eno nkyere mo de efunu so ye adwuma no na me ko hu wiase me ko ye nko hu wiase ye difo ka na nyame aba be yi me honhom na oka kire me say but ye nko hu wiase Bible says you be ko hu wiase dia ye tiase wu oyewufo me pa to atiase enti mesrew unsa wo hwe enwoma ye namu now a days edifo atrofo no mo wasem ba so atiase we odifo oshiwi odifo no mu gidi sini bia odifo wi apetesi wo mu nyino masem otwero ni mu but nyame ma ye ni time Kristo ni nankasa obenya the same spirit otwaloto onu abo akohwibra onu abo obidua onu anani brade onu anu nyoma basa enti edenya the same spirit of Christ odifo ase wo safety me question kakana ase ye kasa dia fa say dark clouds na wo kasa say wo hunu bi na then like Ghana you bet me aye dia fa won enam say o ye prophet Randolph aka wo so asisu say dark clouds need the untwantro ebi wo then na Ghana for you bet me aye you bet me asisa na ma we hu fa obapa betima kase entimi nsi ano kwan 100% ba you bet me aye bibia fa you betima aye bibi eni pa you betima sustain but omo yiti bonkoso ne die omo be kwa da kamenem unso bi ho a ye teach say nyina no obe kasa e wa akire we nim de okeka but ni nyina make nyina fitru ni so what you say and all the five senses ni nyina ye adwuma so what you say
but that clouds na cover we the only one thing I mean person make but mo ya mo pia me do ubetime afirim ubetime afirim but individuals say or your suffer no that church anu afiri Christ ubetime ya kwanchiri we on kan Joel chapter 1 12 to 13 the Bible ne be kan ho biara on fa nya adwuma obefiri wafi me nka wo wiem obewia bensa adifo ye de yes no e ba ye na wie ya enesa wo fa na was football de ma etifo ni ahwefo de me de be mo man Ghana ene ye nuanu mo amano ne owuo wo wiem na the month of August ekopem 31st night owuo wo wiem ewiem nse da nye ema nyame ma na ade ba kwa mesere mo se upeki Joel chapter 1 verse number 12 to 13 wa eya ma akonkyere abrabo konkon menka de o kokenka be mu de Bible ni pa kire na obi anwia mensam mesere ewiem nyema o man Ghana ubetwitu ubetwisikan yenko yesakasaka yenko bu obi yenko wiaka yenko krase nyuma mu abranchi ababawa matwoma bema twuhu firi ho emo obi sikanti unko asamanu ntemso emo obi dibia bi openti unko asamanu ntemso edifo akohwifo ho edifo asansafo ho edifo dwamanfo ho ene edifo atrofo nso ho womo na mani bi so bepe ho mfaso ma woni nti sabo ho se wo hia nyame difo ami ameka sei ansa be fra me kra bo me ho mpa ya ansa ne hunu nyame difo ne hu omom free demonic kingdom anwumire mafutu amede ma wo ani obaba ma no ato odifo fa telephone number so ka mo ma ahwefo anwumire ebia na odamanie ene ohaw ene atiti bi mu abia pese prophet Bernard Esia bo ho mpai me dibu a na ho so ko mu ti betwo erade ama bebere ko mu adwom omom di ka be fa mu die bebere na ebo osi mesrew ade a betima from so number ni 0249 631 876 0249 631 876 and I said 020 385 1633 020 385 1633 Erati ema mu ni nchane na uncha wasase so manu ato makra amen yami insha odifo ebusiafo aha ena yede eye enkomo twetwe no ebesie subscribe to your channel no sawonya ya ebimu like videos na share for my ebusiafo ne adofunum ewo all the social media platform obetimi so follow yen we IG page @tumagh_. Me amede djumede ho chia me midi ene ekria sikapa Prophet Bernard Esia ene ne de me no etwetwe enkomo dasane yebesane share makram fitiani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe